Kao što sam obećao, danas je sa mnom Dino i njegov 993 Carrera RS koja zapravo svoj život nije počela kao Carrera RS i sada ćemo saznati kompletnu priču koja se nalazi iza ovog automobila. Ćao Dino. Bog. Kako je? Dobro, drago mi te opet vidjeti, pogotovo tu na prekrasnom Lošinju i na konkurs d'Elegance koji se održava ovaj vikend. Kako ti se svideo kompletan događaj ove godine, s obzirom da si bio i prošle? Pa ove godine moram priznati da je bio odličan događaj, organizacija je fenomenalno bila odrađena i sve je bilo on point. Meni osobno malo klasika automobila nedostajalo, ali to je moj osobni ukus i stvar iz razloga što sam fan klasika. Ali prekrasni auti su se pojavili, od SF90XX do Zagata, do Giugiara, prekrasni auti. Možda da kažemo koju reč o 993 generaciji za početak? Pa 993 je generalno gledano zadnja zračno hlađena generacija u cijeloj 911 seriji. Što znači da motor nema intercooler, nema rashladnu tekućinu, već kompletno hlađenje se radi zrakom i uljem koje cirkulira oko auta i hladi motor. 993 je dosta superiorniji naspram prijašnjih, tehnološki pričam superiorniji, naspram prijašnjih generacija tipa 964, 930, oni imaju taj nekakav siroviji osjećaj vožnje. 993 je već jedan elegantni osjećaj vožnje, pogoni su puno napredniji, motor je dosta dorađen, šasija je isto promijenjena, na primjer prednje lampe više nisu da je skroz ravno kako je na 964, već je lagano nagib stavljen. Napravljen je taj jedan uvod u novu generaciju Porschea. Oni su pokušali sa 993 da ostanu dosadni svojoj tehnologiji, ali već početkom 2000-ih su shvatili da nema ništa od toga i da moraju da pređu na vodeno hlađenje. Da, nažalost, čak moja neka teorija kako je sve više automobila bilo, u gužvi sa zračno hlađenim Porscheom u gradu biti, to je katastrofa. Pa jeste, vremena su se promenila, gužve su mnogo veće i prosto ovaj automobil zapravo tu ima i najviše poteškoća kada radi u mestu. Da, on je, služi da se vozi, što se kaže. Da. Dobro, u odnosu na 964 bukvalno 80% delova je promenjeno, tako da ovaj auto iako liči možda i podsjeća, to je totalno drugačiji proizvod, što mislim oni koji su vozili oba mogu da kažu da se totalno drugačije vozi, ali da i dalje ima taj sirovi osjećaj u vožnji. Doslovce neki dijelovi su po par milimetara promijenjeni. Na primjer, dosta njih misle zadnje staklo, da možeš uzeti 993 staviti na 964. Par milimetara razlika i to je sve opet aerodinamika napravljena komplet drugačije. Pa jest, i možda malo više mjesta u kabini ima zbog toga i tome slične stvari. Hajde da se osvrnemo na konkretno ovaj primjerak. Kad je on došao kod vas u porodicu, zato što, koliko sam skontao, vi ste taj auto kao porodica kupili? A moj tata je imao ogromnu želju posjedovati 911 Carreru. I bilo je tu pokušaja kupnje i 964-a i 930-a i svega i svačega, međutim na kraju je uvijek bila želja 993. Idemo na zadnji zračni, kaj će imati sigurno nekog dana i neku vrijednost i opet da ima neku priču iza sebe. I 2007. godine se dogodilo to da je samo na šlepi došao ovaj auto kod nas u dvorište i meni ništa nije bilo jasno i rekao je tata evo ga, tu je, naš je, ali idemo ga sada malo doraditi da je kompletno naš. Ovo je Carrera RS i kao što sam rekao, on nije počeo život kao RS, on je počeo kao 993 C2, da kažem, standardna Carrera. Pa reci mi šta se tu desilo, kako je došlo do ovoga? Godište automobila je 94. To je prva, da kažem. Da, to su prve bile C2 i C4 kad su izlazile. Tada on je bio C2. I prvi vlasnik, Njemac, on kada je 95. vidio Carreru RS kako je izašla i to sve, nije imao matematiku, tako su nama barem pričali, da ide sad prodat C2 i kupiti RS jer RS-ovi su se i unaprijed naručivali, dugo su se čekali, jako su skupi bili, ali je bio limitirani broj auti. Jasno, na 1000 ako se ne varam, tako nešto. Je. Ali, hvala Bogu, Porsche postoji program koji se zove Sonderwunsch i čovjek je imao tu financijsku mogućnost i sve otpeljuje svojeg C2 u Sonderwunsch,
a pošto su C2 i RS već u startu dva slična auta, što se šasije tiče i toga, rekao je hoću da mi kompletni vizual auta napraviti, znači hoću bokove od RS-a, on je čak uzeo od paket od RS-a, znači sa prednjim velikim splitterom i to sve. Meni se osobno nije sviđalo, zato ga nismo zmontirali. I uglavnom, htio je cijeli paket, da to izgleda ko RS izvana, ali ono najvažnije, htio je RS mehaniku. Od ovjesa do 3.8 motora, do mjenjača, apsolutno sve. I to su sve zamijenili na automobilu? Kompletno je sve na automobilu zamijenjeno što se toga tiče, jedino što je ostavljeno, interijer je ostavljeno. Zato što je hteo komfort. Da, on je rekao da neka auto juri to sve, ali kičma ne smije boliti. Pa dobro, čovjek je imao neku svoju viziju, to je neka touring varijanta. Da, zapravo touring prije touringa. Pa to hoću da kažem, on je imao viziju da hoće performanse RS-a sa komforom jedne obične 911. Dobro, i to je kompletan proizvod. Boja originalna koja je bila? Boja originalna auta je bila crna, čisto crni je bio auto. Međutim, tata moj kak je bio veliki broj godina trening majstor za DuPont Refinish, dok je još DuPonta bilo, u suradnji sa Aston Martinom je razvio boju koja je trenutno sada na autu. Kao što si vidio, kada sunce lupi ima lagano smećkasti odsjaj. Tako da ovako u hladu, sada kad gledamo auto, on je crn. Ovako sada stojimo pored njega, izgleda strava. A reci mi felne, to su RS-ove felne ili? Pa jesu. To je bila jedna od varijacija RS felgi da se stavi na auto. Bile su dvodjelne i bile su ove jednodjelne. Došao je k nama na njima, tako da dobra je bila priča, jedino što smo ih mi htjeli da budu komplet u istoj boji sa rubom i sve. Da li je volan isto sa RS-a ili ste to vi nešto? Ovoga smo mi stavili, u originalu su RS-ovi dolazili, bila je ona kao ta komfort varijanta gdje je sa airbagom dolazio i sve, a onda je bila, tajmo reći, RSR varijanta gdje je u suradnji sa Momo Porsche izrađivao volane i za 993 je onda bio taj dublja varijacija volana. Da, malo izbačen, tako da vjerujem da je pozicija sedenja bolja nego originalna i da bolje, s obzirom da je 993 imao onaj veliki kamionski volan. Da. Tad je to bilo moderno, sad smanjuju i sad su volani sve manji i manji. Da. Motor je, znači, 3.8 RS, te što je proboran, znači, sa 6 na 3.8. te što je isto struja drugačija na njemu i općenito zvuk i način rada motora je drugačiji. Vjerovatno i življu u nižim obrtajima. Je. Reci mi, koja je to snaga, o kojoj snazi pričamo? Pa ovaj auto okvirno je negdje oko 300 konja. Da, na nekih, pretpostavljam, 1400 kila, 1300 kila. Tak nešto, da. Dobro, i menjač, znam da su dolazili sa 5 brzina, 6 brzina, 993 je, ako se ne varam, prvi Porsche koji je dolazio sa 6 brzina ručnim menjačem. Je oko tebe 5 ili 6? 6 brzina ručni menjač, s time da je u RS-u bila opcija short shiftera, čisto da se smanji malo hod ručice i to je to. Da, diferencijal, nazad verovatno šperovan. Da. Jedna lepa priča, ali ne je bila kompletna ukoliko se ne bi prevozali sa njim. Naravno, može. Ajde da obiđemo neki krug. Može, idemo. Prva stvar koju mogu da primetim je da se auto vozi kao modern automobil. Vešanje, rekao si da ste ga malo vi doradili. Je, za razliku od njegovog originalnog ovjesa koji, a sa godinama što postoji, je i odradio svoje i starije već bio. Odlučili smo se na KVV1, Street Performance, što dosta ljudi me je plašilo vezano za taj ovjes. Normalno, ljudi koji imaju golfove. Naravno. I rekli su nemoj to uzimat, bit će ti auto pretvrd, neće biti vozljiv, uzmi normalan tvornički ovjes ili tako nešto. Međutim, hvala Bogu na jednom prijatelju mom koji je na targu svoju stavio taj ovjes i rekao nećeš požaliti. I evo, ti si moj živi dokaz. Jest, apsolutno se slažem. Kao neko ko je vozio i V1 i V3, mislim da je V1 ukoliko ne ideš na stazu i više nego dovoljno, ti si rekao da nećeš da voziš na stazi. Ne. Tako da V3 samo je da poludiš da li si dobro podesio, da li možeš bolje da ga podesiš, gubiš vreme i vreme podešavajući auto zbog možda 2% razlike u vožnji. Da. Koja se vidi opet samo na stazi u idealnim uslovima i kada si ti
idealno, da kažem, raspoložen za vožnju, jer niko od nas nije pravi trkač, pa nikad ne proćemo svaku krivinu isto. Slažem se apsolutno s tobom i za sve to. Mislim da je ovaj V1 na ovom autu čisto pogođeni ovjes. Jeste, stvarno se super vozi, udobnost je odlična, izbalansiranje. Sviđa mi se Alcantara u interijeru, prava trkačka specifikacija da odbija refleksije, da upija svetlost. To ste isto vi radili, jel tako? Je. Zamisao je bila kompletni interijer u Alcantari, ali bez ikakvih šavova. Kao što vidiš, instrument tabla nema niti jedan šav na sebi. Da. I cilj je bio da sve to onak ima taj jedan clean odrezani izgled. Baš ono, trkač je. Ajmo napraviti interijer koji kad neko na prvu ga vidi, to je trkači Porsche Reni interijer. Ali onda kad se malo više zagledamo vidimo turbosiceve unutra koji su udobniji, a opet bokovi drže, ne bježiš. Tako je. Znači opet smo zadržali komfort, znači opet ga možemo koristiti kao touring auto. A originalno kako je došao? Originalno je došao pravo njemački, sa bež interijerom i na svemu je bio Porscheov žig otisnut. A dobro, vlasnik je tako hteo. I on kada ga je preradio u RS, on je ostavio taj bež interijer. To ne znam koliko je bilo dopadljivo. Njemu verovatno jest. Da, ali dosta smo mi tih, pogotovo od prvog vlasnika kad je Njemac bio, dosta je bilo tih situacija gdje onak su upitne bile kombinacije tih koža, boja i svega toga, ali to je takvo vrijeme bilo. 90-te su bile ipak početci tuninga i raznih ukusa, što je danas možda nakaradno, a tada je bilo top. Svi su htjeli da budu malo drugačiji od ostalih. I vidim da obrtaljka stoji nakošeno kao na starim trkačkim automobilima, ako se ne veram. I Carrera RS je imalo zapravo tako je dolazio fabrički ili onaj GT2 još agresivniji. Oni su dolazili u toj kombinaciji iz razloga što trkačima nikad nije bilo važno koliko brzo idu. Da li on ide 100 na sat, da li on ide 60, uvijek su okretaji samo važni da zna pozicionirati se i točno namjestiti kada je sljedeće mijenjanje brzine. Jasno. A Carrera RS, a i kasnije GT2 i tak dalje, oni su bili u prednosti s time kaj pogotovo to okrenuti kazaljka, što vole biti na visokim okretajima. Kao mi sada, kako lepo radi motor, kako se lepo čuje. I nosi ga sa lakoćom. Ovo je stvarno jedan pravi onako muški automobil koji ne oprašta greške tek tako. Moraš da budeš sa obe ruke na volanu. Prijatelj moj mehaničar, koji inače specijaliziran za stare Porsche i Mercedese, kada sam mu ga odvezao da napravi servis, pregleda auto i da sve bude na mjestu, jer ako kome vjerujem, onda njemu vjerujem za takve stvari. Kada mi ga je vratio nazad, dovezao ga je po cesti i rekao mi je samo pazi kako se voziš sa ovime. Znači, on i ja smo toliko Carrera već odradili zajedno i ono uvijek je bilo, a dobro je šta, idemo se voziti. Nakon ove, sam prvi put da mi je u životu rekao pazi kako se voziš. Jeste, ali to su čari tih automobila koje danas nemamo i ovi jednostavno automobili nisu bili za svakoga. Ni u to vrijeme. Sada prave GT3 da može, ja sam vozio 992 GT3 više puta, oprašta mnogo, prosto od bilo kog čoveka može napravi vrhunskog vozača. I to pokazuju i vremena na stazi gdje vrhunski vozač i dobro uvežban vozač mogu da dođu na par sekundi blizu sa tim automobilima. Da. Hvala ti na ovoj divnoj priči i na ovoj divnoj vožnji. Stvarno, drago mi je da si došao s ovim automobilom koji ste slagali od 2007. i tek ste ga ove godine složili, je li tako? Je, tek ove godine smo ga složili, dosta je tu bilo i financijskih borba kroz to vrijeme i krizu kroz koju smo svi mi na Balkanu prošli, ako ne i cijeli svijet. Da. Do privatnoga šta je bilo prioritet staviti da se edukacija odradi, fakulteti i to sve. A evo ga, 2025. ja sam rekao davnim godinama mom tati, 2025. će biti godina promjena, a prva promjena je što je konačno završen Porsche.
Da. I koliko si prešao kilometara od kad je spakovan? Pa evo ga, otprilike smo tu na nekakvih 1200 km od kompletne restauracije. Da. Mnogo ti hvala na priči i drago mi je da ovakav primjerak postoji kod nas na Balkanu i nadam se da ćeš se češće voziti sa njim i da ćemo ga vidjeti možda nekad i kod nas u Srbiji. Budete svakako. Hvala. Hvala tebi.